ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقه السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه السنة سلسلة برنامج تغترين برنامج مرحبا مي مصرගේ අල්අස්හර් යුනිවර්සිටියේ මෂහූර් දන්නබේ කලකම් ගාවා ෆදීලතු ෂේඛුල් උස්තාද් අල් මර්හූම් අස්සයිද් සාබික් ලිවාෆාවා ෆොයි ෆික්හ් සුන්නාගේ දිවෙහි තර්ජමා හොෂාලා ප්‍රෝග්‍රාමේ මේ ෆෙ තර්ජමා කරවාෆාවනි අහ්මද් ෆාරූක් මුහම්මද්. මිහාර් ගෙනස්තෙමු මිදනි ෆොතුගේ එව්වන බෑග හිමනේ ಸಾಫ್ತಾ ಹರಕಮ್ಗೆ ಬಾಬು ಬೈ ಬ್ಯಾತ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಗ ನಜಿಸ್ತಕೆ ತೀಗೆ ಬ್ಯಾತ ಹೋಗ ಮಚ್ಚ ನಜಿಸ್ತಕೆ ಚಕಿ ಕೊ ಬ್ಯಾಕಮ ಅದಿ ಫೆನುಗೆ ಸಾಫ್ತಾ ಹರ ಬ್ಯಾತ ಕಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋಗ ಮಚ್ಚ ಗೊಣ್ಣಾನಿ ಬಲಾಲಾಫ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ ಅಲಿಯಳವಾಲಾನಿ ನಜಿಸ್ತಕೆ ತೀಗೆ ಬಾವೆತ್ತಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎವ್ಮ ವಡಾ ಮಿನ್ನವಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ವರ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾಗೆ ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ ಬ್ಯಾರಡನ್ ದೆವಾತೆ ಫುರತಮ ಫೊತುಗ ಹೊರಿ ಬ್ಯಾತಕೆ ಅಂಗಳಗನ್ ಕುರಿಯತಾನ ನಜಿಸ್ತಕೆ ತೀಗೆ ಬಾವೆತ್ತ ಹೋಗ ದಶುಂ ಫುರತಮ ಮೆವತಿ ಮುಳತಕೆತಿ ಮುಳತಕೆಚ್ಚಕೆ ಶರೈ ಗೊತುಂ ಹುದ್ದ ಕುರವಾ ಫಾವಾ ಗೊಯ್ಫಿಯವಾ ಎಹೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತಕುಂ ಮರುವೆ ಫಾವಾ ಎಚ್ಚಕೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗಾ ಎಚ್ಚೆ ದಿರಿಯೊವ್ವಾ ಕಂಡಾಗಣೆವನು ಗುಣವಂ ಶಾಮಿಲ್ ವೆಗೆಂವೆ ಮಿ ಬಹುಗೆ ದಲೀಲಕಿ ಎಕಲೆಕ್ ಫಾಣಂ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ್ ದೆವ್ವಿ ಅಬೂ ವಾಕಿದ್ ಲೈಸಿಗೆ ಅರಿಹುನ್ ರಿವಾವೆಕೆವ್ವಾ ಹದೀಸೆ عن أبي واقد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة رواه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي. معني أبو واقد بدالوية مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربية إي جانوار الدريووا كندالبن غنونكي مولا إتشكي الإمام الترمذي مي حديث روا كرب مفه بدالوي فاوي مي رانغلو سندكن رواوكن وا حديثكي أدي علم ورين غاريهوكا عمل كربني مي حديث كا أسفاوا غوتشي كوباتو مي حديث كي مرادكي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدي ನಜಿಸ್ತಕೆತಿಗೆ ಬಾವೆತ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮುಳತಕೆತಿಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಂ ಕುರವಾ ಫೆಂಗಿರುಗ ಮೀಗ ಮೇನನಿ ಫುರತಮ ಶರಯಿಗೊತುಂ ಹುದ್ದ ಕುರವಾ ಫಗೆ ಕಮುಗ ಅದೆ ಮೀ ಅಲ್ಗೊಮೆಂ ಬಯಾನ್ ಶರಯಿಗೊತುಂ ಹುದ್ದ ಕುರವಾ ಫ ಗೊತಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಅದೆ ಎಗೊತೆಕ್ಕಮುಗ ಶರೋಗ ಕಂಡಾಳುವಾ ಫ ಮೆವನಿ ಏ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಗ ನಮುಗ ಕತಿಲುಂ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಂ ಮಿಗೊತಕ್ಕಿಯುಮ ಫಹುಗ ಎ ಕತಿಲೆವೆ ಕಮುಗ ವಾನಮ ಎ ಹುದ್ದವೆಗೆಂ ವಾನೆ ದೆನ್ ಎ ಆಯ ಕೊಣ್ಣಾನೆ ಮಿ ಏ ಮಸ್ಕೆವುಂ ಹಲಾಲುತೋ ಹರಾಮ್ತೋ ಎ ಯದಿ ವಕಿ ಬೈ ಎನಮೆಸ್ ಮಿತನುಗ ಫುರತಂ ಬಯಂ ಕೊಮ ಶರಯಿಗೊತುಂ ಹುದ್ದ ಕುರೆವೆ ಪುನೆ ಬಹುಗೆ ಮಾನೇಕ ಮಿತನುಗ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಏ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಗೆ ನಂಗನೆ ಕತಿಲೆವೆ ಕತ್ಲಿಮ ಕಮುಗ ದೆನ್ ಏಗೆ ಫಹತುಂ ಬಯಂ ಕುರೆಫ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಮಿ ದಿರಿ ಒವ್ವ ಕಂಡಾಲೆವನು ಗುಣವನುಗೆ ವಾಹಕ ಏ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆಂ ಬೇನುವನಿ ಮಿ ಬಕರಿ ಮಸ್ ಕಾಹಿತುಂ ಎಹಂ ವೆಜ್ಜ ಮಿ ಗೇಗ ಒಯ್ ಬಕರಿಗೆ ಎಫ್ಫಾಬುರು ಕೊಲ್ಲಾಗೆಂ ಕೆವುಂ ಎಗೊತಕ ಹುದ್ದೆ ನುವಾನೆ ಹಮ ಎಗೊತ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆಂ ಎಗೊತ ಮಿ ಗೇತೆರೆಗೆಂ ಗುಳೆ ಮಿ ದಿರೆ ಸು ದಿರೆ ಜನವಾರುತೆ ಕಹಲೆವ್ವೆಸಿಚ್ಚೆಗ್ಗ ಎಗೊತ ಗುಣವನ್ನ ಬುರಿಕೊಲ್ಲೆ ಎಗೊತ ಬೇಣು ಕುರುಂಗೆ ಹುದ್ದ ಏಗ ಮಾನೇಕಿ ಹಾಲತುಗೆ ಏತಿ ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಹಮ ಮಿ ಶರಯಿ ಗೊತುಂ ಹುದ್ದ ನೂಂ ಎಚ್ಚೆ ಗೊತುಗೆ ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಮುಳ ಎಚ್ಚೆ ಗೊತುಗೆ ವಾನೆ ಸೌಬಕಿ ಎ ಗುಣವಂ ವಕಿಕೊಲ್ಲೆ ಉನು ಕಮುಗ ಅವಿಯಸ್ ಎ ಗುಣವನುಗೆ ಅಸ್ಲು ಕಮುಗಾವಾ ಏಗೆ ಫುರಾನ ಹುರಿ ಹಶಿಗಂಡು ಅದಿ ಒತಿ ಎಬ ದಿರಿ ಎಬ ಹುಟ್ಟೆ ಎಹೆಂ ಕಮುಗಾವಾ ನಮ ಏಯ್ ಎಗೊತಕ ಹುದ್ದ ಶರಯಿ ಗೊತುಂ ಹುದ್ದೆ ನುವಾನೆ ದೆ ಮೀಗ ಶರಯಿ ಗೊತುಂ ಹುದ್ದ ಉಮೆ ಮಿಯನ್ನನಿ ಏಯ್ ಎ ಕತಿಲುಮ ಫಹುಗ ಏಗೆ ಫುರಾನ ದಿಯುಂ ಫುರಾನ್ ನುದಾಕಮುಗಾವಣಮ ಹುದ್ದೆ ನುವಾನೆ ದೆನ್ ಮುಳತಕೆತಿ ತೆರೆಂ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾವಾ ಬಯತಕೆತಿಗ ವಾಹಕ ದೆನ್ ಬಯಂ ಕುರವಾಫ್ಮಣಿ ಹಾ ಮಹಾ ಗೊಫ್ಫುಳಂಗಿ
මිදබාවෙ කොම حالتෙක් ගාවෙස් طاهر වාණකන් ඉබ්නු උමර්ගේ අරිහුන් රිවාවෙගෙන් වා හදීසකුන් එංගේ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد والشافعي وابن ماجه මානෙයි එදෙබෆාකලුන්නන් අල්ලාහ් රුස්සුන් දෙවි ඉබ්නු උමර්ගේ අරිහුන් රිවාවෙගෙන් වේ එකලෙක්ෆාන් විදාල්වියේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවියේ තිමම්මෙන්න මුලතකතිගේ තෙරෙන් වාද්දේ එච්චක ලේගේ තෙරෙන් වාද්දේ එච්චෙන් හදාල් කුරවිගෙන් වේ මුලතකතිගේ තෙරෙන් වාද්දේ බාවෙද්දන්නේ එයි මහා ගොෆ්ෆුලෙන්ගේ අදි ලේගේ තෙරෙන් වාද්දේ බාවෙද්දන්නේ එයි මේගඬා ලගොණ්ඩි මේ හදීස් රිවා කුරවි බේකලුන්ගේ තෙරේග අල් ඉමාම් අහ්මදා අෂාෆියියා ඉබ්නු මාජායා අල් බයිහකියා අද්දාරකුත්නි හිමින් වඩාගෙන් වේ හදීසකේ දයිෆ් හදීසකේ අල් ඉමාම් අහ්මද් විදාල්වනි මේ හදීස්ගේ රිවායතෝගේ තෙරේ මව්කූෆ් කොන් එබහි ඉබ්නු උමර්ගේ බස්ෆොලගේ ගොතුගා රිවාවෙගෙන් වා රිවාය සහකම් ගයි හැම එෆදන් අබූ සුරායා අබූ හාතිම් වෙස් විදාල්වෙෆාවේ කොපතෝ මීග මි දෙකේ වාහකයාගේ මුරාදිගේ ade mi hadis ka mi wahake mi terega mi maha goffulangi ga wahake kanduga levvigen wa masmaha mehige huriha baawettadin ege terega mi viha kamuga viha mastawgatuga nota vihage mi viha baawetten ege tere maaddan ege himene baawatuga masta fiyawa ehen huriha masmaha menota kanduga dirule makhluqaten e huddavegen wa nota kevun huddavegen wa e marwe oikkamuga nota mi katin nulikamuga vies e furana gossa wa nama e mi huddavegen waane eme ei ebbawataka den anengecheka mega bayan ko mite goffulangi ge wahaka ade goffulangi mi algommenge rajyen aamuko mi fennechennu mi emme mi wattaru goten hunnani algomme mi kiya aamuko mi vinaganu teregule maskashi duni ailaga ewattara hunnani den ever tankole ekamaku mi saizon tankole bodukon hunnani den mi wara mi hama jamaen hadafa mi datur kura mi hijra kura echiteke mi dandu bintaka hamala demo dandu bintawga mi fehikan kamunda eche mi huddavegen wane den egamane ki ei kommen katila kan nujehene dalgomme misalaka kanduga ule mi janawarta masmaha mehige bavet dalgomen hama dirihutta ves bay farama kala halate baade ennamas eki aamu halate non egotan algomenna beenun kurevidane den mi hadis kanebeka bayan ko fami onnani meganda lagondiga wahakade ei meganda lagondiga mehonnani hama magandu gote gahus le maneka mi gandu e fona leteke eme e algomenna ekevun lege tereng huddavegen wa bavettoge terege behimenigen de mi islam deenu galgomenna mi hudda kantattaka hudda nun kantaka bayan kurava wayro wara tafsili gotege bohure algomenna mi kantato amal kuram vi goitta bayan kuravwa mi fada hadis takun algomenna mi libigen dani ege mi furihama misal teke libigen dani de mige ebede to ehnames dhaif hadiseke bayan kuravwa ek kinevegen to ehin yoti ade life atise ke menani ei mi riwa kurava ravinge terege himene mi bay univunwata mi sanaduga himene bayen univefa otun em ravinge sesilaga bayen univefa ejje kam gawana life atise gotuga belevidane den hama egota life atise go belevidane ane mi gotaki e mi bay mi hadis ke sanaduga tibe bekalunge terega tankole mi itubaru kuda rawinteke tibi hemvejje kamu gawana mes egota belevidane mawquf hadise gotuga mawquf ko mi hadis bayan korawa famani efa sabta gattaka den miga hama itura mikama begotum bayan korawa fa paragraph argon dennan walana shakkenne gotuga timammennan halal korevvi kenveye nuwata timammennan haram korevvi kenveye nunnama timammennan amuru vevune nuwata timammennan nahi korevune mifadan ashabe kalaku vidalwa basfulaki marfu riwayategge ebahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfulake hukum gawa basfulake adimige kurin wani kanda koruga marwefawa etchehi kuniwefa nuwanama halal wanika bayan kurawwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwe basful genestevife den maneki ei ebahi kandaki etange fen tahir tanike ade tanga marwata ketives kuni nuwanama tahir wani
den min e balgon men itur bare libe kurin genemen hadisa detta den meoti najis taketiga bavette hoge tereng mula taketiga tereng istisnawa bay taketiga wahakaage tereng devana bay e echekka ohore le nuhunna sufita misalakan hinya kulanduru fadeche maruefa wa hinduves tahirwane efadeche diya echege teriya vetti maruefa wumakun e echen najihennuwane ibnul munzir vidal vefawe bayan vidiya fada sufi tahirwane kamamedu hamekani al-imam shafi'i ge fan ga rihun riwayafa riwayat menui ehen evves ilmveriyeke meduga debasfume khilaf wakan timannan ingwadagen nuwe shafi'i ge fan ga mashhur mazhabaki efada sufitan najis kam ga bellevme adi efada suipe diyaachege teriya vetti marwefa wa hindu e diyaachan ege sababun evves badale tagayyar kamen asfa nuwanama ecce tahir wan kamen ekalek fan vidalwe mitaluga mibune weni kiketu ade mi shafi'i ge fan mi mazhabuga amuga tegga argumen bayala eruga mi alokama gule kandatawga wara gina kandatawga hunnana ta halal haram bayan kurba fun kandatawga wara gina kandatawga wara mi warugaden hippo funna kan argumenna hama faha kureve kamega mazhab tawge tereng egote emme warugaden onna em mazhab ki shafi mazhab ade hennames mi shafi mazhab gas mi oi wahaken argumen bala eruga ma bodu khilaf teke migo egota kashenno miga men hennames mi hembe kalun yabet evvesiche vidalu no nota e evves masalen ekkamen nunkamuga vidalu fa shafi ge fanu vidalu fa bas fuluga men evves badale tagayyar kam as fa nuwanama eham tahir wan kamuga eham vejege zata balaruga ma bodu tafaten nete den miga mi egota echege tere mi kulandure nota marufa echenno te kaleche lijjekamuga wanama miga amal kuran je gotteke ge wahakes ebove ege terega misalaka mi messen nota mi kaleche fengechege tere vettuni eham vejjiya ega mi rangalu gotaki hama fengetige tere ekko gambala fa den enagafa ellalo emege mane ke hisabun hama fenuge ves massenete note echege ebom beenu kura vesige ves massenete eme egotange buhutte bayan kureifa mi den ega mi ilmi gotum balaruga ebuhuri bay mi scientific hekiten ebuhuri ege tere hoda for hodun toge tereng misalaka ege fiaga mi ege virus note bacteria huri kamugas ane fiag ege mi anti virus ege hunna kamuga mi kahal mi bunun teke scientific hekitawga liga bayan ko di foreru gal gomenna eti sabitu ko de eba mi ei masale nun kamuga bayan korwa fengeru ke benge ege hikmaten onnane kam hikmataki e tahir wane kame den itura fakkiyamun midani nemiga demmyoti marwefawa janawaruge katta dala niyafacca keheriya fata han adi minunas mibawatuge emmeha teketi tahir wane eheni aslaki min komme echeves tahir wume mifadechen najiswanikamge evves dalile warid wegennennuwe eta enumves efada janawar marwefawa hindu eteketige katta behegotun al-imam az-zuhri vidalwefawe salafke almerin kure etake bekalun eteketige kashin hadafawa funa turu kurawatana ebawatuge janawaruge kashin hadafawa kamwaran alafa hunna teolawwa ulwati timanna dekelevime adi ei evves masale kam gaibe kalun nuballave az-zuhrige mi basful al-imam al-bukhari muallaq kor riwa kurawafawe mige turan ede befaqalunnan Allah rasul levi ibn Abbas ke fan gari hun riwavigen ve عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه البخاري ومسلم ولفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد معني ede befaqalunnan Allah rasul levi Abbas ke fan ge darikalun Abdullah gari hun riwavigen ve ekalek fan vidalvi kirt rasula sallallahu alaihi wasallam ge abikamalun maimunat ke fan minivan korevi anghenaka bakariyen hadiya korevuni adi esor marviye fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam etanun huras koravva wadagate adi hadis korevi esoruge han nola e han dibagu kon ege beenu tebami hun nuhifanu heyye fahe bami hun denneviye ei mula echennun toy hadis koreviye haram wegen wani etaketi keume
bitanga mi wani muslim gawa ibarate mi fashionism meti furatama mi bag bayan kurafaf mi wani janawaruge katta dala niyafacha keheriya fata han adi minunas baatge mi hate kete tahir wani kadden hadise mi kama guliken ebe mi abbaru libe henuto miga mi onne wahakate hoke tafsile deva fanada ade mi furatama echka meti mi janawaruge kashiga wahaka den mi janawaruge kashi mi algomenna hama egota mi gege beenu menota mi kaal beenu takatta ka beenu kure vidan nota niyafati nota keheri misala kalgumen beenu kura mi kambalige keheri ei hama mi beenu kura eba mi jacket eche hadanga beenu kure watu feeran eche hadanga beenu kure hama egota mi misalaka mi eki janavar tawge mi hang eba beenu kure adi ege fai misalaka kukuluge fai nota dunige eki mi faad misalaka danwa kamga waran amuko beenu kura ekachaka wan kane samara dunige fai to eme egotan ebe beenu kurun e huddawane ege zata balar e bes masalek ka nune den e ayeku den men hadis ka bayan kure fana wahaken algomena libigenda nukta eki mi misalaka ecche marwi e katilun sharegotun huddanugotaka ete furana diyeye ehe furana diyekamu gavis algomenna huddavege nuwani ege maskeume huddavege nuwani ehennames ege ehen mi gunawantannote echita algomenna misalaka ege hanganu beenu kure vidane ega mi hanganuge beeruguna keherita beenu kure vidane mi nota mi ege mi dalu beenu kure vidane mi chiten algomene beenu kure vidane kan rasulullah sallallahu algomene bayan kure mattaka mewani ege hukum bayan kure mattaka haram wegen wani etaketi keun kamuga nabiy sallallahu algomene bayan kure wafa mewani ehmejia algomenna ege efada halatege amal kuram vi hukum bayan kure mattaka e hadisaga iture kalege faanu mewani ekan algomenna ham kodde wafa mi hadis riwa kuravi mashhur habekadun riwa kuravi hadis ekama fotuge bay ibn majah ga asfawani maimunat ka fan gari hun riwa wegen wa hadis ekamge adal bukhariya an nasai ka mi hadis riwa wegen wa evs riwayat ekga dibaq kurum ge wahaka asfenwe mi program mi genesteni static company ge heoidun takayeko demyoti e debe fakalun nan Allah rasul de Abbas ke fan ge darikalun Abdullah gari hun riwayegen wa ehen hadith ves bayan kurawa febe عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتته إلى آخر الآية وقال إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم ورواه الدارقطني والبيهقي मानई अल्लाह सूरत के सतेक सालिस फस्वनायकम गावा कलेग फान विदाल वाशे कामिह कक्केउं हराम कुरवा फावा इच्चे तिमन कलेग फानन इव्वे वहीगे तेरेगा वाती देके वडे नुगन्नवमि एच्चकी मरवे फावा एच्चे कमगा नुवत ओहरे ले कमगा नुवत ऊर्मस कमगा वेज्जे एच्चे मेनुविये हम कशवरुं ए ऊर्महकी हडि मुडदारु एच्चेके नुवत अल्लाह नूम फरातिक कतिला फावा फासिक एच्चे कमगा वेज्जे एच्चे मेनुविये ebahi mi hataru baawen haram wegenwe mi ayatke tafsir koravumun ibn Abbas ke fan vidal faave hama kashawarun ege tereng haram wegenwani keun huddehche ei mahe name seteketige hama data katta istatta keheriya mifada taketi beenun kurun halal waane ade mitanu galgomme mi balaruga fortamechka mi diba kurumuga wahakenge be diba kurumuga wahake mi keni ege hangandu mi neguma fahuga hanganduga hunna mi sarbitaka ega hunna mastan mi saaf kuruma fahu e kuniwas nuduwa gota kuniwas nuduwa waran e saaf kon e mi egota tahada hedmaka mi kani dibag kurumeke eme dibag kuruma fahuga e beenun kure vidane hama mi misalaka mi ledarun hada funna mi ekeki aletten algumen eba gengulun ekechita misalaka mi dabasecche nota belitu kahadecche
mi ekalichebe gengulen den bay gege gama zinateri kurumattaka hama bimmati galale fafoy gotu ganota mi faru garu kureve manzare gotu ga sam behetti fay bahure egota mi janawaru ga hang dibaw kuruma fahoga mi tenne egota saaf kuruma fahoga behetti fahure mi hadis ka mi bayan kurwa fa mi dibaw kuruma ga wahake e wahaka den ane wahake ki mi ga bayan kurfa mi wa mi hudda nun not haram kam bayan kurwa fa ecche fiyawa ehin ecche haram wegen daane halategge wahaka mitanu gameti ei sharigotun hudda nun gotaka not Allah nun farataka mi katileifawa ecche kamuga vejje kamuga wanam e hudde nuwane ehen nun kamuga wanama mi haram kam bayan kurwa fa nuwa janawarte ki ege zatu gei hudde echke namas miga mi keun hudda janawareke mitanuga bayan kurumete maskeun halal janawaruga wahaka bayan kurumattaka ema efadechegge mas nuke kamuga vis ege ehen huri ha echitekin hama argumenge beenun takattaka beenu kurevene maskeume ege huddan wani halatugo ehemima maane ki uru masuge evs pavaten ad beenun kurevene ei sharegotun sida kanda eligen mi uru mas ei haram ecche gotuga uru ei ege misalege kulu argumen je kuridu ege argumen wahaka dakka fone ege kula kiyese najis echke den ege zaatuge najis echka wiime esawattaka ege evves bawate ura evves kulumen hore evves echcha algo menna beenun kurun hudde nuwana hame egota misalaka ura ehen janawaraka guligen ufede janawar evves hama hingane hama uruge hukume hingane eme hukuma algo men balaruga mige terege sharoga mi haram kam bayan kurwa fo en otun ei waran harukashi gotegga ege haram kam bayan kurwa fo kanteke den hori mi loy hukum tab bayan kurwa fo nakanten ebuhure ege terega misalaka menani egota furana goss ekamuga ege ehin ichita beenu kure vidane mahe beenu nukureveni ege mane keti loy hukume ke tanu gas den fotuga den hor batte kan kuriyat dana ham efada maske un halal janawaren nama efada mulatake tige anfihaya kirves tahirwani den note ka eben anfihaya ki geribakari fada naam sufige kirubolla echhige banduge tereng nege khasa bavate ka kya nameke ega ekudevigen wa enzimege sababun kiru olako cheese badal kolleve kamattaka emme ihusure cheese hedumattaka anfihage beenun kureve ehni umar gafan ge khalifa kam ga ashab bekalun iraq kara fataha kurev mafahu majusin tayyar ko fahuri cheese fari kulwangulvi majusin cheese hadawluni geribakari ge gohorun nege bavate kam gawa anfiha nota renet beenu koggenne ade bami hun katilumaki mula takiti gotuka beleve katilumemme hame fedan kalek fana Allah rusun devi Salmanul Farisi garihuga majusin tayyar kura batara geribakari ge renet nuwat anfihaya behegotun swal dennevunu hindu ekalek fan vidalviye halal vegen wani Allah ga fotuga ekalang halal kamang enge viechike ade ekalang fotuga haram kama enge viecheng haram wani ade ekalang waki gote kandelu wumaka nulavva dukollavva fa wataketsaki hudde echise shakkenne tekalek fan garihuga miswal dennevuni majusin tayyar kura cheese abehe gotunni adi ehindu ekalek fan hunnevi umarge fanuge nabeke gotun madainuge mide mizamana ves fete wahakateke mihilide tolgon me miharus samal kan denje kantateke de miga mi anna mi cheese ge wahaka ebe den min argumene bengingen de ham kamus sahab mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanu ga ves ham beenun koremun die chekkama ege tafate ki goitta beenun koremun die kan em ei kan den ega min ahlu kitaben nota majusin nota mi efada bay ko beenun ko tayar kori kam ga ves ega maskeun huddanun kam ga ves ega hunna den ehen hunna chita beenun kurevene kan mi wahak takun algomen engigen ibade den mulatakiti ge terega den himene baata ge tere meti lege tereng ohore leya misalaka katilun hudda janaware katila hindu ohorigen da leya hayluge le najis vegenbe namme sege tereng madu minwar afu kurabigenbe isvedi alla naam surat ke sath ek 45 ayat gawa aw daman masfuha nibas fulge maana kurwa tabiye bekalun kure ibnu jurayj vidalwe faave ege maane ki ohore leye adikatilevunu janawaruge le holitahuga harula fa hunna madu leyaki ega evves massalen huriyechennuni ibnu munzir mibas fulu riwa kurwa faave katilevunu janawaruge le holitahuga hunna madu leya behegotun nuwata maskekkuma teyyan ala fengelumun telige matiga hunna leya behegotun abu mijlaza dennevunu hindu ekalek fan vidalwe faawani ega massalen nikkamashe adi haram vegen wani ohore le kamashe විවාහක අබ්දුබන් හුමයිදා අබු ෂේඛ් රිවා කරවා ෆාවේ
මෑන් අල්ලාහ් කමනෑ රුස්සුන් ලෙවි ආයිෂත් ගෆාන් විදාල් වෙෆාවේ كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر මානයි තෙලිග මතීග ලේග රැක්කන් හුට්ටාවස් මස් කක්කා රෝෆිල්වාගෙන් තිමම්මෙන් ෆරි කුළුවා උළුවීමි අල් හසන් අල් බසරි විදාල් වෙෆාවේ මුස්ලිමුන් එබෑමිහුන්ගේ හෂිගඬුගා හුන්න ලේ ඔහොරි හොන්න හිඳුවස් නමාදු කොඟුළුනුවේ අල් බුඛාරි මිවාහක බයන් කරවා ෆාවේ දැන් මීගිතරේග මෙන් හද්මි ආයිෂත් ගෆාන් විදාල් බස්ෆුලුගේ තෆ්සීල දායිරු කීකෙතෝ විදාල්වානි ආදේ මේ තනුග ආයිෂත් ගෆාන් විදාල් ෆන බස්ෆුලුගේ මෙති ලේග රැක්කන් හුට්ටා තෙලිග මතීග ඒක මානේ කෙච්ච කක්කායරුග ඒක මේ ලේග අසරු හුරිකම් ගවියස් මේ රංගල රෝෆිලුම ෆහුග ඒති හුද්දවානේ රංගල රෝෆිලාෆ් කම් ගන්න හුද්දවානේ ඒ කොම්මෙන් ලාසිමෙන් නුන්කන් ඒ ඒගේ ලේත ෆිලාගෙන් දන්දෙන් ඒ සාෆ් කො දොන්නන් ජෙහෙන වහකෙන් දොන්නන් ජෙහෙන ඒ ඔන්න කමෙන් නුන්කන් කොම්මෙන් නකොන්නේ මිහින් මිගොතම ආමුගතෙක දෙන් අල්ගොමින් රාජ්‍යයක මේ මස් කඬොමහුගේ භාවිතක ෂෙන්නු මිතනුගේ ඉෂාරයක් කරෙෆ මෑගණක මේ එක්ගමුගේ ජනවාරුගේ ලේ ආවහකශස් ෆිලාගෙන නුදාන මිසාලක ගෙරීගේ නුවත මේ කම්බලි බකරි මෙච්චතෝගේ ලේ ෆසේකුම් ෆිලාගෙන නුදාන එහෙම වෙජ්ජිය ඒ ෆෙනුකෙක් කිරංගල ෆෙනුකෙක්කම ෆහුග ඒක මච්චන් ඒගේ ලේත කක්කම් ෆෙෂීම අරාන එන්නමස් මේ මස් කණ්ඩුගේ තෙරේග හුන්නෙච්ච රෝ ෆිලීම ඒක අසරු කැන්ඩිගෙන් දාන එවෙච්ච ඒකත වෙච්ච ඇත හුද්දවෙගෙන් වානේ එම් එකම් මේගේ තෙරේ බයන් කරවා ෆමිවනි දැන් මේ බෑග තෙරෙන් අදිවස් වර්ගින වාහකතකේ බයන් කරවා ෆෙබ්‍රුවරි හිනමස් මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මෙහා සබන් අලගොන් මිනි මාලනි නජිස්තකතිගේ භාවිතෝගේ තෙරෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගමි බලාලි ඒගේ තෙරේග මුලතකතිගේ තෙරෙන් ඉස්තිස්නාවා බයිතකතිගේ මල්සවස් බලාලාෆින් දැන් මිහාරු මිකුරියක් ගෙන්දනි මුලතකතිගේ තෙරෙන් ලේගේ බය මේ බෑග අදිහිමනාෆොරි හෙනිහෙන් ලියුන්තෝගේ මච්චන් අලගොන් දෙංගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලාලාන මෙයාසව මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්මාලා ෆල්ගොන් වකිවෙලාන ප්‍රෝග්‍රෑම මාලුමාත් එවම වඩන්නවි අද උස්තාද් අහමද් මාමුන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම කි මිස්ටර් ගලාසර් යුනිවර්සිටිගේ මෂහූර් දන්නබේ කලකම් ගාවා ෆදීලතු ෂේඛුල් උස්තාද් අල් මර්හූම් අසයද් සාබික් ලිවාෆාවා ෆිකුහ් සුන්නාගේ දිවෙහි තර්ජමා කමච්ච බලාලා ගෙනස්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම මේ තර්ජමා කරවාෆවනි අහමද් ෆාරූක් මුහම්මද් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ හිමනාෆා හදීස් තක ආයත විදාලු දෙවි ඉබ්‍රාහිම් ඉමාස් ප්‍රෝග්‍රෑම් උෆෙද්දී අහමද් සුහාන් හුෂේලි මුසහද් ශමීම් වස්ලාම අලයිකුම් إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقه السنة